Good morning. Ngasi card message ngase. Ngasi card message se khoi gi rashi gi matung ina ko ka trying to katang thok charage trying to chidagi shai shagi rashi ma pado khala khala ga dum ai tor yengase ko ahum mari manga taruk taret nipan mapan tara taramathoi taranithoi khoi han da khoi gi mesh rashi yengase ko mesh rashi gi na kai message no mesh rashi gi na se the line se Heidi Seleno ko Heidi problems kumba kay kumba lera gati ko Heidi laitho ga chien gano leina ko sa laitho chien man ta Heidi face the one Heidi sila ko mish ko brush rashi go na sila lai se kay no pisang sai kay hatang matha sa be ko mati karane thuna phagani ko aduga sisina akoi gi methun rashi ko me brush le ko methun ge sina ko Heidi discipline leina thabak to kemta khan gano dum ko aduga sina akoi gi karkat rashi go na sida aina khara kainu khara ngai jaraga leiri ko ngai le bise phasu phagani ko ado si katang so ngai le gano atai tai chona bio ko dusina akoi gi single rashi investment gumba kai gumba to pesang sa pi ba oiro ama bo oiro isai ju khara khallo ko sile jo confident leyo kai na gi na sile jo kon thongna leyo ai thabak to matam da ko tula gi su patience leiba ama yam darkar oi ko sauba ya de ko aduga sida ngayo haiba gi domai torom la ko bridget rashi ngayo dum tumina nangi to bon to dum toraga dum ngairo hai tane ka kumbarashi nangi damakta kumbarashi dhanu gi na nangi damakta always haidi mama ni khangde iche ni khangde amani khangde dum lai bodo help to bina bo khopina bo ko agi down ro ko matam da ko sesina akhoi gi makarashi ki gano kaino ma chat ke khot ke haina hara gati ko chat lo do gi poto haidi ki bagi mo to ko sesina akhoi gi kumbarashi gana everything loina mak balance to ko thabai khang oi ro na traga mama laina ko thabak su personal life so professional life so katang balance to ai gi emotions ka ri crash gu mama am sina haidi ayat apan gu mo oyan gana ko last min na gen haidi katang spiritual oyo hai tar ko haidi spiritual oyo guidance ki matung ina follow thabak to ba hai hires ne mo sida haidi spiritual guidance kumba kai gumba dumai leina ko adum babu oiro na trai kenom khang dare na hara se ko katang tanara ko kholaga dumai na gumba mathak thong badagi kaino gumba lauraga mane thabak gumba to bibo ko adu sida lere ko gi rashi gi matung ina tarot card reading ma'am thank you